Ih mah bala, iya ya, ada cara boga pemajikan mah ya. Riut, anu ngurus. Udah liur kan, liur. Yang pemarahan deh hawana. Bangunan tak angges, aing dah capek ya. Capek aing dah. Nah, menambahin dong halangna itu tendangan. Orang jadah saya. Jadah. Saya iya nu pelanggan ka hulu aing ya, tong sampah. Wah, doang na iya ya nu mabukna ya. Woi. Iya, melangkan tong sampah ka aing. Wih, emang atuh biasa be. Ih, maksudnya naon yo? Ya tadi sia melangkan ka hulu aing. Astagfirullah, mah tadi ulang nyapuan bae. Tinggal ngablongkeun ba? Nyaurana gitu. Alah sia meureunnan. Ih. Kurang lain tah tuh bodi tah. Urang mah urusan naon ba ngeganggu bae lu umur itu kan. Ah tadi jelema masih kunaon, sepugu-pugu. Ih, dong lu stres. Karena jelema ayeuna mah mau kasar itu ba. Waduh. Leal di sini kebakaran no yo. Hah? Aduh, kebakaran di mana yo? Emang enanan. Enan. Betul sana. Yo, sirah yo. Mana? Antar yo. Jak yo. Alam jadah seram. Jaga. Kan kena laga. Astagfirullahaladzim. Serangan ayo. Ih, tepugu-pugu. Naon deh? Yo, emang gak ada. Woi, selain minta maaf. Woi. Woi. Nasi dagan we. Sia, lain minta maaf, ngelumpat bae. Ayo, biar masalah bae. Duduk. Oh yo, siang aing kalau dibere. Serane amat sih sia. Iya tadi yo, anu ngakan bulu didinya. Berarti nyana atau mana? Lain nih. Sia.